veliki aplauz. Posle kvalifikacije rekao je da su gume užasno reagovale na vožnju. Danas je popravio na treningu, sad smo vidjeli kako je u svim driftu, tako Grujević sad već bezobrazno dobro vozi. I upravo završava prvi krug. I to kako je završava prvi krug. Tako će Darko da odvoza malo. Odmah Darko na braniku ne dozvoljava Acini malo prostora da se odvoji. Ima mnogo snažniji motor Darko isprednji. Ali vidite sami da mora da koriguje putanje. Na prebacivanju i dalje na braniku. Sada verovatno u krivini će još više prići Aci. I drugi krug gotov. Koliko snage samo ima taj RB motor iz Sistem Skyline-a. Nažalost, mislim da je Aca ispravio poprilično. Darko svoj krug, krenuli drugi krug. Odmah Darko kuca bukvalno na branik Aci Bajiću. Pored drugog, Aca je evidentno sporio Darka, tako da Darko bukvalno mora. Dok ide prvi, Milica prvi. Zoki mora da završi krug, samo da vidimo ako može Milica, samo da je sve okej. Je li okej Milica? Jeste, dobro. I Zoki završava krug. A mene veliki aplauz i za jednog za drugog. Oficijalni rezultat posle... Da, oficijalni rezultat posle prvog kruga je 10-0 za Zokija Savića. 46, samo 17 godina, Stefan Student, cijeli S46, prošle godine, Rookie of the Year. Godina, ponavljam, 17 godina. Nažalost, još jedno ispravljanje. Ako ništa drugo, zaslužuju veliki aplauz i jedan i drugi. Stefan Student i Goran Zetuć. Ne motora i pokušava, trudi se. U svakom slučaju jedan je od mlađih što se tiče staža. I gotov je prvi krug. Sad ćemo vidjeti kako će se snaći kao pratilac. Ide lepo Nikola. Nažalost, ispravljanje, ali Goran mora da završi krug. Takva su pravila. I za jednog i za drugog takmičara. Verujte, treba podržati svakog od njih. Znao, ne znao.
Dakle, sedište, jer je kik nižio, a sedište je fiksirano, tako da Goran koji je dosta viši mora da se bukvalno bori sa prostorom u kabini, jer je jako ga malo ima. Ono pokazuje Goran da se zna da nije zaboravio jako vozi tuđe auto. Inače privatno veliki drugari, ali veliki drugari. Nažalost, prevelika želja. Goran mora da završi tu. Samo treba da završi tu. I ima siguran prolaz. Ovo je jedino ponavljanje. Ajmo Čorča! Najsporija krivina na stazi. Izlaze jedan drugi, sad treba se namestiti. Široki luk. Trebanje za prekrivanje. Svi. Kuka, ostavlja krivina. Ukraj! Inicijacija. Prva krivina, namještanje za najsporiju krivinu, što bliže zidu. Pa neće da bude dobro. To je to, Petar Soder, rutinski, svaka čast Pero. Kakav krug za Igora Stevanovića, Igor. Ima prednost Igor, ali ne veliku. Nažalost, ispravljanje od Ace Bajića. Igor treba da završi. Do kraja krug. Igor Zukac, jeste čula. Gledamo. Vidi ga lik šta radimo. Za razvoj auto. Malo podrške. Idemo ovdje. Gledamo auto, života ti kad dođe, kad prođe. Drugi, baci pogled auto. Sad će Zoki da počne da kuca na vrata. Vidi ga. Sjajan prvi krug iza jednog.
Sjajan prolazak kroz najsporiju krivinu, nameštanje, prebacivanje, zid, najduža krivina, poslednji zid i prolazak kroz krivinu. Zoran Dukić! Sama učešće na licu. Izgleda da je zakušao volan Goranovu, samo da vidimo Gogo ako je okej, samo dimi ruku da znamo. Okej, dobro je. Dovoljno iskustva imaju i jedan i drugi takmičar. Ne dozvoljava Savi Vidakoviću kao lideru da se odvoji 3 metar. Taman dok je trebalo. Zaprvi, kolektivni par, Srki Savić, Savi Vidaković. Prva krivina. Malu razliku pravi Zoran pred ulazak u najsporiju krivinu na stazi. Sjajno odnešeno. Vidaković, poslednja krivina, sjajno završetak iz jednog i za drugo. Igor Stevanović, lider. Samo jedan krug je odvezao sa Zetanovim autom. Pravi Leto, razliku odnosu na Petra. Petra pravi sitne neke. I završavaju prvi krug. Bravo Leto. Sjajno Petar. Vozi kao lider, ali Kik je odmah tu na vratima, mora da koriguje liniju. Sjajno, loši. Na braniku, sjajno vozi iz jednog izgleda. Čuje, borba za treće mesto! Petar Studer! Ovo oštro Petar odmah u prvoj krivini na braniku ne dozvoljava Savi Vidakoviću ni malo da odmakne. Najsporija krivina. Uspjela Sava malo da se odlepi. Prebacivanje. I domaćka krivina. Za sam kraj. Prvi krug gotov. Sa sjajnim rezultatom. Čureći kao lider. Samo treba da odlaza bez greške i uzima prvi pehvar. Pokušava Sava da natjera Petra na grešku, nema obilaženja, mora da se ide, postavljaju Savi Vidaković, Petar sjajno, završnica kruga! Uro! Postavljavne! CB3 Čepišnika, Raula! Igor Stevanović Kik! Zoran Soki Savić, prvi krug! Vidjeli smo u dosadašnjim borbama da Soki ne dozvoljava u lideru da mu se odvaja
Otvore vratima Igoru! Zajedno sanje da neće Laboru uzeti prvo mesto! Tu je Zoki! Ajmo časa! Njih dvojica su danas najbolji u Svideću! Neću prvi! Sada Kik odmah na braniku, ne dozvoljava Zokiju da se osjeti komotno, ima lepu prednost. Zoran Savić, sjajno kroz taj spori u krivinu, namešta se lepo Zoki. Ostaje mu samo da završi lepo u krivinu. Idemo! Igor Stevanović!